Motho wa mogala dikgang tsa nako ya boraro di go kopanya le nna Kgomotsego o tukile le go se gonkwe mo go tsa metshameko mme yo ranolang ka puo ya diata ke Topo Taposa mme a re di simolole ka dinthakgolo. Tautona a galaletsa banni ba Butale ka baagile lobo la kgota. Lephata la tikologo le bojanala le lephata la dithuto tsa kago le CITF a saena tumalano ya dingwaga tse 5. Puso e laola gore go theogele sephato sa letsatsi e le tsela ya go ipelela phenyo ya ga letsile tebogoko kgaisanong ya diolimpiki. Motho mme ga re tsena mo go tsone Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o thotse a butse semmuso lobo la kgota ko Butale. Lobo leo le nang le manno a heta 150 le agilwe ka madi a hetang 650,000 pula go tswa mo letoleng la madi a dithabololo tsa motse la Constituency Community Project. A bua le banni ba Butale, Tautona Masisi o na ba kgolela go bo ba ikagetse lobo a re mowa wa go totomatsa go dira ka bokgabane ke one o taisang lehatshe leno ko Mankalankaleng jaaka sekgantshwane sa Botswana le tsile tebogo a letse a gapile setsele sa Gauta go kgaisanong ya diolimpiki. O supile gore bonte le bogolo jalo bo leo le le hetang le thoko la motse mo nakong eno ke sesupo sa gore banni ba Butale ba na le bothale jwa go itirela sengwe le sengwe ba bo ba rekisetsa mahatshe a sele. Tautona Masisi a re bothale jo ke jone jo puso e bo jwalang mo Batswaneng ka letsholo la go rotloetsa go hetola dikakanyo maikutlo le boitshwaro. Go hetoga go thanyankolla dikakanyo maikutlo le boitshwaro kanti boitsholo ha le hetola seo nothing is impossible. Botswana ke lehatshe la impossible is impossible. Everything impossible we make possible. Mo ile gore go padile ra go kgontsha ne le padile lobo ke le bone a rotlhe re hetoge re letsile re teboge sengwe le sengwe se re se dirang a ke thuto a ke mmereko a ke lenyalo a ke temothuo a ke kgwebo sengwe le sengwe se o se dirang se hetole o henye yaka letsile tebogo. Re saleho Tautona Masisi wa betse barui ba le bathano ba dikgaolo tse 3 tsa Francistown West, Tonota le ya Shashe West Dipoo. Tiro eo ya go rolwa ga Dipoo maabane e ne e tshwaretswe ko Mathangwane ko Tautona a neng a na le tona ya temothuo Re Fidelis Molao yo gape leng mo palamente wa Shashe West. Barui ba ba abetsweng Dipoo ke Mme Banji Moremi wa kgaolo ya Francistown West yo hilweng poo ya Beef Master. Ko Francistown South ke Mme Julie Black ene wa abetswe poo ya Sopala Charles le Brahman. Re Samuel Manatsa wa Francistown East ene o hilwe poo ya Cimental. Mme go fa one moalusi yo e leng monana wa kgaolo ya Tonota o neetswe poo ya Sembra ha mme o tla rongwa re tsang a abetswe poo ya Cimental. Ke poo tsa maemo tsa madimadi tse di tlhatlhobilweng ha e se ke go iragale gore Batswana ka bokete bo kana re bua ka dipoo tse re abileng gompieko dipotile 100 ka kwa mme ha ile gore Motswana mongwe o kgonne go aba a bela o mongwe o senang yone ba heta 100 kante ba ba dipoo tse di hitang 100 ka gore bangwe ba bile go heta 1 ipotsa gore wena o hakae mo go nneng mampudi lona ba ileng gore ha le se le bone ka gore ha re lekane re semeno tsamangwe go itshetša ha ile gore go a tlhaela ga goldosi senka mongwe ira motshelo wa poo ira motshelo wa phoko ira motshelo wa phelehu le go abela ba bangwe miskana po kana phokante phele hu ya ka gore ha ya hagolo e nne se ileng gore sa iletsega se betlegile se kantsha nama e eletsega
ha re ntse re a le tsone mo go sekasekeng molao motheo wa lekgotla la kaboditsha la Tawana Land Board o mo nakong eno o kanokwang ke bogogi jwa motse bo akaretsa dikgosi ga mmogo le khansele go supilwe ga makgotla a morahe le a tshomarelo tsa tholego a sa tshwanela go gaisana le makalana a mangwe ha dira kopo ya go abelwa ditsha se se boletswe ke modulasetilo wa lekgotla la kaboditsha la Tawana Land Board go kgaolong ya Bokone Bophirima mme ra amogetse ya Kenge mo bokopanong jwa go sekaseka molao motheo wa lekgotla la kaboditsha la Tawana Land Board ko Maung Bosheng a tla saone ke neile o rulagantse pego mme re mo amogetse ya Kenge o na re tshekatsheko ya molao motheo wa setšhaba ya 2015 e neng e konetelwa ka 2019 e gateletse botlhokwa jwa go thabolola le go sekaseka melao metheo yotlhe ya tsa ditsha go akaretsa le molao motheo wa jaana wa Tawana Land Board. Policy re ntse re dirisa ke ya 2012 jaanong go tabe gore re dire ntšha e ile gore e dira ditsamaiso tse di tsamaelana le molao one o wa 2018 o ile gore o tsenge mo tiriso ka 2022. Section 5 ya yone e supa gore Land Board ha e dira melawana ya re e kopane le bogosi le council mme re le Tawana Land Board ra tsena di-meetings tse dintsi re na le magosi a mangwe a ile gore ba ntse le di-ex official members ba emetse bogosi jalo mme ra dira draft yone ra e begela kgosi Tawana ka kgwedi ya May mme a re golela gore re ka tsama mo kgaolong e yotlhe ra bua le magosi a gagwe re simolotse ko Kavango ka di-18 tsa July ka re itse gore puso yone a eletsa gore ba tswana le bone ba nne le seabe e nne bone ba tshwereng di-head list tsa di-concession tse re na le tsone kwano policy ya rona le yone e di sekegetse tsone tseo gore ba hiwe first priority ba tswana mo go tsone gongwe ene bone ba tshwereng di-head list kana di-community e nne tsone tse di tabe di tshwere di-head list ba beeletse e nne bone ba e leng gore ba tabe ba sablisa mo go bone. Dikgosi di ne tsa kgolela Tawana Land Board go buisana le baagi ka merero ya molao motheo o ka go le botlhokwa gore mantswe a batho a tsewe tsia. Makelo a matona kana ka policy ke gone gore di-interest tsa batho mo kgaolong di ekopele le go ruta batho ka kgang ya lehatshe segolo ja ba se ka ba rekisa lehatshe a ba leleke go le somarela le gore ba se ka ba jwa ntsoma mo go lona. Mahelo a rona hotel thuo ha e dirwe go gone temo ha e dirwe go gone mme re tshwere lehatshe le ile gore le biditswe ka leina la temo le biditswe gongwe ka tiriso e se ya dilo tse di dirwa go go rona go go rona thata re botshelo jwa rona bo ikaegile ka bojanala le dilo tse di tsamaelana le bojanala gongwe le ha o re le ka go lema go bata ka tsela e hapegile yaanong ga go dirwa di-policy yana di tshwanetse go accommodate mahelo a tshwana le ya gore se ga re bua ka sone gongwe re bua ka lehatshe la temo ko kgwae re raya gore le dirisiwe ka tsela e ntse jang. Mme ya Kenge o boletse gape gore kgosi Tawana o dumetse gore go nne le dipuisano tse dingwe le dikgosi go ralala kgaolo ya Batawana a tatsa ka gore dipuisano tse di simolotse kwa Okavango ka kgwedi ya Phukwi e thola 12. Atla saone ke neilwe BTV News Maung. Wetso re leboga go bontse weekend tsa rona mme dikgang tsa rona di a tswelela. Lephata la tikologo le bojanala le sa tswa go saena tumelano ya ngwaga tse 5 le lekalana le le itebagantseng le dithuto tsa dikago la Construction Industry Trust Fund e go dumelwang e ta bona lekalana leo le hiwa ditiro tsa go shaha tsa dikago tsa lephata leo ga mmogo le go aga tse diša. Mo tshimolodisong ya tumelano eo go supilwe ha se se ya go ha baithuti ba CITF dikitso le boitsanape mo go tsa kago e bile go ya go thusa lephata la tikologo go diragatsa maikaelelo a go thabolola dikago tsa lone ka bohego. O na le thata mothanka ka dintlha. Go dirwa ga tumelano e ya bobedi jo go kailwe ha go tla thusa thata gape go nonotsha badiri ba lephata la tikologo le bojanala ga mmogo le baithuti ba CITF ka jaanong ba tla kgona go tshwaraganela go dira ditiro tsa go shafatsa dikago tsa lephata leo le gone go ka dira tse dišwa ka bofefo tse di ntseng di saletse morago. Re tla dirisa CITF gore ba kgone gore re maintaine dikago tsa rona tse e leng gore di mo toropong tse dingwe di mo mahelong a kgakala e leng gore nako tse dintsi re ne re ntse re dirisa ba ba ikemetseng ka nosi mme kana jaaka o itse a tsamaiso ya go hira yo ikemetseng ka nosi e tsaya lebaka mme mo gongwe gape re ne re dirisa madi a mantsi thata a e leng gore ga gongwe ithela a thaela re bo re sa kgone gore re maintaine dikago tsa rona tsotlhe. We have had discussions
with several ministries and parastatal organizations. But this is the first formal agreement they are signing. We have already started engaging on several minor maintenance projects. Network, environment, we have already done several projects at the ministry. Lephata la tikologo le bojanala la re mo nakong eno le haraharilwe ke go salla morago ga go shafadiwa ga dikago tsa lone go ralala lehatshe leno tse dingwe tsa tsone di leng mo mafelong a kwa tennyana teng go akarediwa mo mafelong a diphologolo ka jalo tumelano eo e tla dira gore ditiro tseo di kgone go ka diragadiwa. Diphaka tsa rona di kgakalanyana le mahelo a leng gore ke a gantse re tsa madirelo mo gone ke tsone ko e leng gore ra go ba dirisa go baakanya dikampa tsa rona gore babereki ba rona e re ba ntse ko ba nne mo matong a siameng ba nne ga go siameng le bone ba kgone gore ba tshele yaka moswana mongwe le mongwe. Re dumela di-projects tse di gore thusa ra thata because they will give us an opportunity and a platform for us to attach our students ba e leng gore santse ba le mo sekoleng ba ba heditseng ba e leng gore ga ba kgone go bona ditiro. We are going to engage them and make sure that we refresh their skills because kana dithuto tsa diatla ke tiro e leng gore ga o sa bereke you tend to lose the sharpness of your skills. CITF ya re go diragadiweng ga tumelano e ga gona go solela hela baithuti ba ba mo nakong eno molemo mme le bao ba ba feditseng dithuto tsa bone mme ba sa bereke gope ba tla dirisiwa mo ditirong tseo go ralala lehatshe leno. Mo go tse dingwe go nonotsha le go thusa batswana go tlhaloganya tiriso le tshomarelo ya madi go botlhokwa mo go tseyeng ditshwetso tse di maleba ga ba dira dipeeletso le go ipolokela madi. Se se tlhalositswe ke mookamedi wa BBS Bank Mepezani Tafa ko tshimolodisong ya setshwantsho sa motshikinyego sa BBS Bank Masheleng Financial Literacy Television Show mono Gaborone. Mojadi Mokibelo wa pega go nonotsha batswana ka dikitso tsa tiriso ya madi e lolameng ke nngwe ya dintlha tsa konokono mo go iseng thuto teba le tiriso ya madi mme tshimoloso semmuso ya thulaganyo e ya BBS Bank Masheleng Financial Literacy Television Show e ta ka nako e maleba go isa melaetsa konokono ya tiriso ya madi ko bontsing jwa batho. As a bank, good money management is not only about numbers. We know that it is re le banka poloko ya madi e lolameng ke nngwe ya dintlha tse re di beileng ko pele ke ka mo re tshwanetse ra isa thuto e maleba ya tiriso ya madi ko batswaneng. Would like to promote amongst ourselves in the nation of Botswana. Go rutuntsha setšhaba ka itshireletso mo dikganyeng tsa tsietso teba le tiriso ya madi ke nngwe e dikgang tsa mmang mo thulaganyong e. Nowadays our country is being invaded by scammers on a daily basis. Mo nakong eno lehatshe la Botswana le lebane ke dikgwetho di akaretsa manweenwee a tsietsa mo go tsa tiriso ya madi mme ba kgona se ka gore bontsi jwa Batswana ga bana kitso e tetseng teba le go itshireletsa mo manweenweng ao. Mo godimo ga mo re tshwanetse ra boa ko pele go dira dipeeletso. To give and be philanthropists before we learn how to multiply money. It doesn't work that way. Bana le sabe ba konokono ba itemile go emana ke nthulaganyo e mme ba thomisa gore melaetsa e nonogileng ya tiriso ya madi e goroga ko setšhabeng. So I'm standing here to ke mehano go thomamisa gore re le lephata la kgaso re itumeletse tirisano mmogo e mme e ta hetola bontsi jwa matshelo a bao ba batabong ba amogela dithuto tseo ko gae. Thulaganyo ya ntlha e sologetse go gasa mo bekeng e tang ka labone mo BTV mme e ta tisa dikgang tse di harologaneng tsa madi di akaretsa go dira dipolokelo tiriso ya madi e lolameng go dira dipeeletso gareng ga tse dingwe. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. What's hard tswalela mo go tsa mahatshe a sele ya senwar yo go belelwang elene tshoswe rweleng mo thaselong ya ko Israel ka kgwedi ya Phalane ya thola bosupa ke ene moeteledipele yo mosha wa Hamas ba itsana pe ba dumela ha ele ene yo leng borai go heta baeteledipele bothe ba Hamas. Yahya Sinwar, moeteledipele yo mosha wa Hamas ke legolego la pele la kwa Israele.
o ne a atlholetse botshelo jotlhe kwa Iseraele ka 1989 ka tlhaselo e bakileng polao ya masole a Iseraele a le mabedi le ba ba neng a na le bone ba le bane. O golotswe ka 2011 a na le maloko a mangwe a Hamas ba le 1,000 gore go gololwe lesole la Iseraele le le neng le tserwe ka dikgoka. Senua o nnile dingwaga di feta 20 kwa dikgolegelong tsa Iseraele. Go tlhaloswa a itse ka Iseraele thata ebile a bua puo ya Sehebero sentle. Baitseanape ba bua fa a na le maatla a mantsi mo Hamas. Today, Yahya Sinwar runs the political bureau and the military. Gompieno Yahya Sinwar o tsere taolo mo sengwe le sengwe sa Hamas, mme ke sa ntlha Hamas e laolwa ke motho a le mongwe mme o setlhogo. Maybe the most extreme person within Hamas. Sinwar o tlhaloswa a le setlhogo gape a na le dikakanyo tse di busula. He is, without question, very Go sa extreme. belaesege o rata go fetelela ke modumedi o tseneletseng ebile o na le kakanyo ya tumelo ya Islam e fapaneng. In his version of Islam is to be a martyr for Palestine. Tshwetso ya Hamas ya go dira Sinwar moeteledipele e kaiwa e le tsela ya go romela molaetsa mo lefatsheng ka bophara. Go belaela fa Yahya Sinwar a iphitlhile mo khuting kwa Gaza a dirisa batho ba Iseraele ba ba tserweng ka dikgoka gore a itshireletse. Tlhatloso maemo ya gagwe go tlhaloswa fa e timetsa tsholofetso ya go emisa ntwa magareng ga Iseraele le Hamas. Laonele Gwale, BTV News. Wetso ha re tswelela le tsone banana ko lehatsheng la Ghana ba tsile ka maranyane a AI a thusang baoki go bala ka bohehu maduo a seipone a X-ray. Go tlhalosiwa ha boranyane jo botana bohehu thata mo go hemba baoki dikitso ka bolwetse go ntsha dipego tse di maleba le gore bolwetse bo ka alahiwa jang le ka melemo ehe. Kgatelopele e mo mererong ya tsa bongaka go supiwa ha eta thusa mo go thibeng phatha e leng teng ya thaelo ya dingaka ko lehatsheng la Ghana. Monakong eno go supiwa ha lehatshe la Ghana le na le dingaka tse di ithutetseng go dirisa seipone sa X-ray di le 91 hela. Mme go solahelwa gore ba thuse batho ba lehatshe leo ba heta 30 million. Tiriso ya maranyane ka AI e simolotse go anama mo Afrika. One key thing that I love about the AI is the fact that you are able to ask follow-up questions even when... Se ke sa ratang ka maranyane a o kgona go botsa dipotso tse dintsi gape a kgona go go fa tlhaloso e tseneletseng. The right one is this, and give a comprehensive information about it. That's a fantastic thing about the AI that I really love. The goal is that we want everyone to get access. Maikaelelo ke go fa batho thuso ya botsogo ko ba leng teng a re rotloetseng ba botsogo go dirisa maranyane. AI solutions that we've built. Wetshopego e o re gogela go tsa metshameko le go segonkwe yo ye meng a le malala a laotswe. Tla ke go leboge wena kgomotsego mme ke re wetsotlhe ga re tsena mo go tsone tsa metshameko. Away we go. It's an even start at the moment, but Teboho has gone off well and is up on the shoulder of Bednarek already. Noah Lyles, though, is going well. Two inside him and